mayam akhoi manakta ngasi se bihu tawriya ba aduna akhoi se mathakta karing ne ba jengge na mathakta idi phajana tawna uiya ba nakpani na ne aduna akhoi jikse mathakta karing ni chanu pa se ma se mathanta chatke na ado paibi dradi chatpado ngamdabani na koina ngha paibi de aduga mathakta na nini oisu kana phamna jengna lairamme isa nupa se kana harau ise yeng mathak jika karak pa se da harau bada loi kare masu loi thongna de oi ngang en thi di ni mayam akhoi jikse mathakta gi ngahak jengure aduga jikse amuk kumthare horen mo amuk nungdang da mo amuk chakani aba ado video se adum loi bu phabo jengbiu horen nungai ba program se adum ucharake mayam da mayam ai jikse losan ba loi re akhoi ji program chattagi ado aina chuidar oina adum se challe jum manaktani na amakoi jikse ko mapan da tholakpa matamda siga mi miyam ma leise khutin nama oire asiga nasai ngali matamda budi leiramdabani ba jikse mi jamna lakpa honare kaya cha asapot cha bai su mi lemna ri asiga ado khoi jikse chang dore manungda mayam akhoi jikse ko ground manungda changbai matungda di mi se khutin nama oikhre mi singche lakpa lemna gi tare adum mathang tawna langna di hujiksu ado program su haugada ba to su wadli
গান গোৱা ইমান বিশেষ যদিও অভ্যাস নাই তথাপিও মই যিখিনি পাৰফৰ্ম কৰিম ক'ৰবাত হয়তো অলপ ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে নিজৰ অসমীয়া বুলি ক্ষমা কৰিব বুলি আশা কৰিম অনুষ্ঠান সুন্দৰ সুন্দৰ গীত শুনিও আছোঁ বাৰু বেক ষ্টেজৰ পৰা আৰু বেছি কথা নকওঁ গীতৰ মাজলৈ গৈছোঁ অকণমান উৎপাদক মঞ্চলৈ বিচৰা হৈছে মঞ্চত Ako'y jumhale. Saan ba ka nasanan? Ako'y jumhale. Kung anita doon